O kokole ke ufanga e ngata Fakatapu to pe go se no afaki ka hoka ta fatungia ko ya pompungini mo e amlaki ke whakakato ai fatungia ko ya Potungaue Polisi Tonga i wa a Tamate Afi i haasini kolo ko haasini amlaki ai ke Huufi ai wa a ngawe ko ya ai Tamate Afi i haasini e whakakato pe mo e fatungia ko ya e he kautahalanga ko ya na nau whakahoko ai ngawe hifi a Potungaue Polisi Tonga o Ngaahi hiwa ki he taltari a hoi ki whaafe ka maa ai amla ki o taheni ai whaafalangani a iki pare mi a Tonga ka ko iki minista a Potungaue Polisi wa Tamate Afi mga mi a whaafokwa ono pol hua kawa meriko lolo tonga ni foki o mi pehe i Fakatu'upake Polisi Tonga ai Ngaahi fasi mga hiwa kakala ko e taltari ko ia hau e ki whakafe mo amalaki tu uta ai whakafe wharangangi ko e ki paremia o Tonga ka ko minista Potungaue Polisi Tamate Afi mga mea whawhokwa on report hua kawa meiriko
fia kau polisi Tonga mo Ngaahi fasi tangkale ho e ki whakawhawhi. Ia ngai mo milisi pe meheni e tu utahene a iki pare mi au Tonga koe whakawhalangangi ono pol hua kawa meiriko ka koe e ki minisa o e Potungaue Polisi Tamate Afi mo Ngaahi me a whakawhoki whaa. Koe lotu amina ke tataki e whaiwhikau o whalui me i he sasi we siriana o haasini whakataha pe pia moi hini pia moi wholofola. Lotu a eiki e tataki peia e hifia kau polisi Tonga. Koe lea taritari e whahokoe toko ni komisiona polisi te vita vailea. E hoko aiki haripoti o ngā ue koe a kua lava. Ai a kosione maile whakawā koe project manager. Koe toko ni komisiona o e waa Tamate Afi. Me he waa toka aiki na Ngaahi community e ne malu mo hao a kakai o whanua.
Hake pe koe au mau mea I he katoanga mo maalari koe au e ahoni. O me pe he e ifi koe a kau polisi Tonga Ngaahi fasi. Ta tau pe a Ngaahi wakala whakatonga koe Ngaahi fasi whakirismasi ke whakaholo ake me a ho e ki whakawhi koe a katoanga o e ahoni. Mo e amlaki koe a ke Huufi ai wa a Tamate Afi mo Ngaahi mea whawhokwha I he kolo ko haasini. Ka pe foke office Potungaue Polisi e kolo ko ya ko hasini ko wakaya to biai lori Tamate Afi e ua whakafo pito ai ngau e ko whahoko. Ai he lolo tonga ni ko o mai pe Ngaahi fasi me Fakatu'upake Polisi Tonga pe tau olunga fia ke ai kai nga ko ia wakawa meliko I haasini ka ko wakaya tu ko e pa falangi e ki pare ni autonga ka ko e ki minista Potungaue Polisi pe mo e wa Tamate Afi Ngaahi mea whawhokwha ko ne tō ota ki he kamata ai katoanga mo e maalari ko ia o e ahoni. Amlaki ke kamata ai katoanga mo maalari ko ia ahoni. I Ngaahi mo minisi pe mehen ko mea hene ai whakawhi whakalangi o e aho. Ko e tataki no lo whakatauke I o Pokalama o whaia ko manda tapu eluelu. Aia ko se misi tapu eluelu tene tataki no lo whakatauke o e Pokalama o e ahoni. Ko repe mo ko e whangamari ko ni. Ko tomu a whatapu ai ki he tolutahai o tua, o ku awhio I tau lotonga. Tapu ki he whawhalangilangi, Honourable Pokawa Meilu, koe paremi o Tonga. Tapu ki he sina e, mohaka ui whanua. Tapu ki a naa puku, moha matapure. Naa kātaki. Ta whawhaingo fua pe mua, ka ata ke hoko atu ai Polkalama mauinga o Pongpongini. Ko au ko whaia ko maanta semester poruelu,
ko mo MC ke Polkalama Huufi o Haasini Fire and Police Station e Pongpongini. Na pe te ngata pe i he MC. Ko au o whawheta whata mo ki mo tōru kotoa pe he ngahi tā puaki o tau lawe monu wai he ngahi ahoni pe au pehe a fia ai o Potungau whakatau osi e mohe misi ai ane afi ko ho ataia o haasino he ahoni na koe aho whakahistoria eni he uneongo ai Ngaahi whi amo kaki o kei whenga pe ai pure anga o e ahoni ke toi maluange hono kakai ai au tau whamo oni kotoa ki ai he ahoni. Distinguished guests, fellow community members, and honored ladies and gentlemen, good morning. I am Fire Commander Mr. Burwell, and I will be your MC for today's ceremony. It is my great honor to stand before you today as we gather to celebrate a momentous occasion, the opening of the new Haasini Fire and Police Station. This is a day of great significance, not just for our community, but for the safety and well-being of all who call this constituency as their home. However, I do believe that you have a program before you to guide you throughout the events. To begin our program for this morning, I would like to invite Reverend Ofalui to lead us in the opening prayer. Whawhakalangilangi, whatulo watu te whaituona, ka kamata mua e Polokalama o Pongpongini, pia kou whakawhi iai a tangata ki whaiwhekau, Reverend Ofalui, te kātaki mua tataki ki tautolu a ki ai lotu. Roa ke wholawholahimi e kamata ake tau kātoanga whakawheta. Me maalari o e aho. Ono ngeau, ma ono e wholawholahimi. Ono no aono. Mo mea pei lalo. Koe ku ngau e tūki mua ke lau e malo he o tua. Ke tala ene Ngaahi ofa ke te au he tau kotoa. Hai e lau e whaingata mo whihi o ni wā i hala. Nā ku me iawhe tuolahi ko e ki pē nei kai whai. Es frausi eki te uhiwa peho ofa he aho moi pōkotoa o whai ho whakahiki hiki I taimi mo I tāniti.
Ngore pe mua te ulaua te wholofola koen. Te whitoa e whakalaulau to mo e tau kātoanga whawhetai. We maalari o e aho. Tohi ai i kolose tolu e wahe. Te ulaua te ua tolu me ua whae vesi. Kolose wahe tolu. Vesi ua tolu mo e ua whae. I laonga hamea te mauwhai. Ngāwe whie ngāwe ki ai. He koe ngāwe ki he iki o ikai ki he kakai. O mo ilo. Koe eiki ia te mau maume ai ai totongi. Koe mau tofia. Koe eiki ko kalaisi io. O mo nofo tamayo eiki ki ai. Amen. Ke tau lot. O tua maf. Ai Fiona ku mau whama oni. Koe arifa, pia mo e o meka aho a fio. Koe kamata anga. No koe whama opo anga. O e mau mea kotoa be. Pongpongine o ku mau te fua i he kerekeren. Ai kere nai whai hono hunuki. E whailunga. E whakato ai maalari mo e whatongia koen. Ko hoko mo oni ai misini. Pea mau whawhetai lahi ki ho awhio. Neongo ko e whatongian. Pea mo e ngāwe ni nai whai hono auhi mai. Kai talai hai nai ko hamea whai ngofua. Nei ai hono Ngaahi pore. Nei ai pe hono Ngaahi tāwe whanonga anga. Ka kumau whawhetai lahi ki ho awhio. O ho whakahoko lelei ai mau amanaki. Tau te whito ki he whakalanglangi aho. Ki he pare mia. Kau maa ai pure o prisone. Kau mai komisiona polisi. Minau tol ko toa be nai whai e whingau e aki. I lawa o tuu ai whatongia ko ene a honi. Ai ongo whare mahanga ko tu. E whai a hono whamalo mo whawhetaia. Mo whakatapui i ho awhio. E hoko atu ai e whai whatongia. Ko hi koe malu mo hao ai whanua. E behe whoki ki ho mau ki koloni. Ua koe moone. Ta tau mo hao ai whia. Ore mia ka uma. Kawaki mot. Nā puku. Ka uma e tangata i whanua. Mo e whewhine i whanua ko toa peo hasi ni muhamula. Moone ho a whio. Fukoloa mai fu tāpua ki mau tai maari e ai. Neonga koe ne tō e aonga ki he whanua whakalok fua. Ka ku mau tō e koe koloa koe a whakakoloa aho mau koloni. Ea ku mau whawheta i ai ki ho awhio. Ua ku mau whamalo lahi ki ho awhio. Neonga hono Ngaahi pore auhi mai e langana e whaini. Ka ku mau whawheta i ki ho awhio. Koe tō ai whare nipa e ongo whare mahangani. Mau whamalo mo whawheta i ai ki ho awhio he pongpongiri. Mea e whawhalanglangi. Kau maa e kau aahi ko toa pē mo e kāinga ofu ko toa pē ku mau te fua he kerkereni. Ke kau whakata he maalari o e whawheta i aho. Me mo whai e whakamalo i aho awhio hange koe tala noa. Ai punaki ko mau whasi ai. Koe mau ngau e tū ki mua pe ia ke lau e malo o e awhiona. Te mau kei whai pe ho whakahiki hiki i taimi o whai atu ki i tāni tina. Te mau haleluia hange koe talaloto e whatutanga e ao. Kia te koe sihova. He ko koe o ku huufataha me ai. Ai lelei ko toa pe. Hange koe a ku mau te fuai he kerkereni. E ho awhio ku mau hanga hake ki ho awhio.
Ko hi ko aho mohono Ngaahi Fatungia. Tuku be mua ke kei lang lirei pe aho pe whaka alomari e hala whanonga. Ke kei whakamalumalu ai a whiona. Ke kei toka mai ho meri no pa moho i hoi fua. Ki he apitangani. Pea mo ngau e oku mau teu ke whakakakat. Aho no Moimoi at. E tangata e kwhaiwhakau. O e prisone. Mau whawheta ia i ki ho Afi o he pongpongin. O tua ang mau hangahak e ki ho Afi o. Moimoi atu ai whatongiani ke whakatapui. Ilonga pehang whatongia te mau whakakato. Mawhana pa moa whiawhia. Tūke kei hoi fua mai alangi. Pake hoko kotoa pe. O mau whamone ue kei tūki mua pe. Ihe mau mea kotoa pe. Tua e koe mau lotu. Whawhia holau maria maanioni. Haere mua ai whiohi angani. Tama pare mia. Kai uma ai kau whawufonga me kau whawhalanglang kotoa pe oi ao. O ki nau tolu kotoa pe o mau te fua. Ihe mala eni ho a whio. O ke kei o whare holau maria maanioni e te mau tolu. Maongo e tua e fu mana oi whiohi. Tōpu mehe lau maria maani o ni a whiona. Whitaulu aloa ho a whioka ke hanga i fufonga mai. O ngona e hupe mai lo tuni. Mau lot mo kore a te Ngaahi tāpo kini katoa pe. I e huafa pe tā alo e klaisi su. Ka koho mau whakamo ui. Emeni. whawhekau I he lot lirei ko tau toki lawe ai e pongpongko ni. I would now invite David Avalier, Deputy Commissioner, Operation Command, to deliver the welcome speech. O ko whawhe I he ni a David Avalier, Deputy Commissioner, Operation Command, ken whakahoko atu a rea taktari. Malo. O kore ke o whatapu ki a whio e tō tahi o tua e tau o tō Tonga. O e au niu mo e whakarewelewa I me si.
Pena Moimoi ki ai whonuane. O tapu ki he taloni, tamatui ko tu bawona, o tui to tonu Tonga. O tapu ki he tahine kuini na naspau. Pea whakatapu ki tama pinis kalauni, ka umaa ho eiki o whanua. Whakatapu ki he tangata eiki whale mia o Tonga, ona bor hua kawa meiriku, ona whale, ka koe whakawhi whalangilangi o i kātoanga malari o pongpongini. A special acknowledgement for the presence of our foreign mission with us this morning. His Excellency Ruan Diwan, the Acting Ambassador of the People's Republic of China to Tonga. Her Excellency Latu Sa, Acting High Commissioner of New Zealand. And His Excellency Inakaki Hisao, the Ambassador of Japan to Tonga. Bevo ki e whatapu ki he tandai ki whaiwhikau ka umaa e kau taglot haa whakalunga Tonga u tau kau whataha e pongpongin. Whatapu Mavae ki he sekretari pure, mo he sekretari ki kapneti, Paula, ka umaa e kau taki Potungau ko tau pe, tau kau whataha e pongpongin. Whatapu ki he sinae, kawa ki mot. Haa tau whanua pēki a nā puku. Whatapu makehe ki a whuiwa ka maa wha mo e kāinga eki o hua kawa meiriku. Tau kau whataha i he o wau e pongpongin. Mo ki motolu ko tau pēo kulawa mai me ngai tapa ke o tongani. Ka maa e o tumuri fo. O tapu ki he komisiona leo leo e Tamate Afi, sinamoni kauwaka. Pe hea e whakatapu ki he komisiona leo leo e Potungaue Polisi, pe na tita waisuai. O tapu ki he ho eiki whakawhika roa pe, o tau te fua i he pangai o e pongpongin. O tapu ki he kau pule whakawahe, pe he ki kau sakoro, o e wahenga halariku, kau maa e ka inga halariku toa pe. Whatapu ki he tareki ta musika, pēa whakatapu ki he kau whaiongong, o tau kau whataha. Awa te whatapu ki ngai tūnga, ko tau pē, pēa ki kau ahi, ki a sola, mga wulangi, aia o tau kau whataha. Au kore mua ki tangata ia te au, o whai ki tua mama awatu, ka tā ke u tarangafua ki he ui au pongpongini, aia ko hono whakahoko a rea taritari. Ko hea nei hata tau ko hea ai tuha, o i whia ne tu mounga. Angau e rire o talamuka, wāngana e matawai mapuna. Tama apare mia, o pehea e ongo, o e angi iki, e matangi, whea wini, o hasini mohamula, kai maa e whanga ko veuki, mo ongo kari he pongpongeni. Ko aho e whiawhia, ko aho e pātapata, ko aho e maalari. I ko misi, ko ane awhi ko hoko o mooni. O behea e whiawhia u toka he loto, Potungaue Polisi, ka umaa e Tamate Afi me Ngaahi mea whaatonga, e kātoanga whawhita, kātoanga maalari e pongpongini. Tangata iki whawhalangilang, ka umaa e ho eiki whakawhi. O whawhawhonga atu e ongo komisiona o ongo Potungaue, ka umaa e ongo komisiona leo leo, mo e toinga o kau ofisa, mo e kau ngāue hono kotoa, i he taritari loto whiawhia, taritari loto maafana, mo e loto honga ia mo oni. Iho o liulalo e whetūna, tangata iki pare mia. Ka koe e ek minista o Tamate Afi, mo e polisi me Ngaahi mea whawhukwha. Iho o tuku taimi ka ke mea mai, neongo ko mea mai begi api.
Ke tau kaunga kau I he maalali mo whakaola e ngā ue kua lawa. Mo maka maire kua usia e ongo Potungau I he turi fua ke Ngaahi palani ngā ue whakalaka. Ka hui ko tari whatongia ke pureanga. Ka amo atu. Ai tari ui ke Ngaahi whima mo sevesi mauinga ke kakai o whanua. Ko misi nai toka I he lauta. He whakaamu ai ongo Potungau Ka uhi ko mau whakaamua ai malu ai kakai o whanua. I he malu pure ai lao. Tauhi ai merino mo mau luta. Mohono malu I mo ui mo koloa ai kakai o whanua. Ai aku kau whoki eni e Ngaahi Pouturiki. I langa whalakalaka o whanua. Ange ko mou toka mea I. Ko wahenga halariku. Ane afi. Whakamalu beia I he wahenga polisi ko ia I tatanga mo Tonga. Kai umaa ai aptanga Tamate Afi lapaha. Kena ia I hano Ngaahi pore. O e whenga ke turi ke Ngaahi whema utokoni whakawawe me he wahengani. Ke uhi ko mama oange. Ke moilahi o e ria o e wahengani. Ka kua tau ausia. Ai makamaire ko ia I he pungpungin. Ai aku o manaki. Ke whai hono maalali. Ikai ko ia pe. Ka kua ausia ai tau mua ngāwe whakataha pe mo e community. Ke pehe whoki he palani ngāwe whakafunua ki ono tau I o whai to'o Tongatapu. Mo e ne ue sia tamaki ki he kakai o whanua. O pehe ai whiawhia pe mo e taritari ai Hawaii ki whakafika toa pe. O mou tuku taimi ka mou mea mai. Ke tau kau ngā kau whakataha. I he whakawhitua nei whakahoko atu me he Potungau Ke tau kau ngā kau he o wau whakawhitai me maalari, pungpungini. Ko mou mea mai, mau lau ia koe koloa, koe vai kau aki. Ke aku lau ai e tau whikau aki, I ha Tonga umalu, me lino mo tūtai. Kawa ki motu mo nā buku, ko hapai atu, ai whiawhia mo e taritari maawhana ki moua, kai umaa, a fuiwa. A behe ki a whaa mo I toinga o I kāinga o e ongo kari. I homou lau maari lelei, ka e whakaefi ato e ki pokalama tuani, I homou kātoanga e ki. Pea ku mau pata, I he hoa ngā ue ko tau kamata. A special acknowledgement to our foreign mission that are here with us. On behalf of the Commissioner of Police and Fire Commissioner, our sincere appreciation for your making time to be with us this morning. Your presence emphasized the importance of our partnership for a safer Tonga and safer community. I do hope that you will enjoy the rest of our program this morning. Thank you very much. Ange ko mutoka mea I, ko e polkalama e pongpongini, ko e maalari, ko e whiawhia mo e whakawhitai. Ka ko whakatawang e pe, te tau mao ha polkalama lelei, mo whiawhia, o hoho atatau, ka mo e makamaire po o kua usia e wahengani. O pea e whakauha, mo lea taritari e pongpongini, rewa e malanga ka tatawat. Yo whamalo lahi ki he Deputy Commissioner, Operation Command, David Vailea, I he watu ko ia o e lea taritari. Whawhalanglangi o ku ko ongo Potungau koe ni, nana kamata whakataha mai. Pea uki ha tuunga, ko Mavae ai whaia, ko futangata, ke tupu, ke lere pe ia te ia. O ku kei tupu pe ai ulunga ngai a koe o whi au hi. He lotonga na maa wahe. Ka ko tok whakamoni au he ahoni. O kai pinga na maa wahe nawa. Koe na takai halo pe ngā station ko toa pe, koe police and fire. Pe aku pe he ai lea taitari na whai he deputy
Neongo pe ai fe au auhi. Tēnā kei fe au pe fe au auhi. I he ngāhi tawhaki ke. Ka tēnā kei tahape. I he whahoko whatongia ke malu. Ai kakai o whanua. E hoko atu ai Polkalama, I would now invite Sione Fakatawa, Deputy Fire Commissioner, and also the project manager to give the progressive report. Ko re heni ki a Sione Fakatawa, Deputy Fire Commissioner, ka ko e project manager ke ne whahoko atu e whamatala ngāwe. Mao. Tapi whawhalangi, Honorable Potungaue Polisi, Potungaue Polisi, Tamate Afi ngai mea whawha Tonga, kako i pare bia Tonga. E o kore ke u whamalmal pe ngai talwa tap kakato, ko tala mua ke kato angan. Na tā mo ke whahako ta whamatala ngāwe. Whamalmal pe i whalanglang, tu mua ke kamata ke lewa pitania, ko heke tau ka whaafe. I katoanga kongkongi. Te whakatatu ai whamatala ngāwe i rewa Tonga. Guest of Honor, Honorable Minister of Police, Fire and Emergency Services, Honorable Potungaue, the Prime Minister of Tonga. His Excellency Acting High Commissioner of New Zealand, Latu Sa. His Excellency the Ambassador of Japan, Ngaahi, the Acting Ambassador for China, Tawan, the Acting Commissioner, Tonga Police, Vice One, representatives from government ministries, ladies and gentlemen. It is my great pleasure and honor to present to you the progressive report of this new station. This project is one of the strategic development proposals of ministries led by the Minister, the Prime Minister of Tonga, with an objective to accomplish the easiness of response and to safeguard the community of Tonga from illicit drugs. Hasine was being chosen as the first over Tonga to build a station to manage the international and domestic airports and of Halaliku areas. The progressive work. The contract was signed between the contract manager, Mr. Kinahoikal, and the department on the 14th of June 2023. The construction was scheduled for 5 months, starting on 19th June and expected to complete on December 4th. However, due to unfavorable weather conditions and minor variation issues, the work was further delayed and completed the first phase on the 27th, as we are here today. The building layout. As you are aware, the color describes the purpose use of this building. The blue areas are belonging to the Tonga Police, and the red is for Tonga Fire Services. The size of the building is 33 meters long and 15 meters wide, approximately 495 square meters. Funding. The total funding for this project was 1.2 million Tonga Paanga and was funded through the Illicit Drug Response Fund. However, the completion of these both phases and the release of retention will be total of 1.1 million Tonga Paanga. Today, the completion of this project will achieve the purpose and scope of work as determined for this station, is to protect the life and property of this community and to safeguard the illicit drug crisis throughout the Eastern District. Guests of honor, Your Excellencies, ladies and gentlemen, today we are gathered here not just to witnessing the completion of this station, but we are witnessing the completion of another milestone for the community of Hasine and Tonga.
I would like to highlight the government and all the representatives from diplomatic corps and the contractor whose daily efforts resulting in the successful completion of this project. I believe that this station will provide development for both ministries, plays an important role for the safety and prosperity of people of Tonga as a whole. Please let me proceed my speech in Tongan version. Fakaukawe ngawe. Kawakau ngawe inolanga tangawe ne Potungaue he tahape ngai save ne whakau Potungaue pe takimua ia ekiminista kakapare mia Tonga. Ki te whainga fua ngā no mapurei, mono ngai whakau whatongia ki ngai vahe whakawahenga o Tongan pe kawai me ngai o tumotu. Ne whawha ia e whakaukau ke kamata he wahenga Tongatapu hiwa, ai langa whakalalakan, ke te malawa mapurei e malawa puna, me toi ngai halariku. Pega taha whetoa mauinga whakaukau dai tuu, e whakaukau ni, ke tuu wataha o Potungaue, ke na whengawea ke no mapurei e whaitoa Tongatapu. Ia e rian, motokoni ai ke honga aptanga, i la paha pe momua. Komatala ngawe, koe rea pau, rea pau ngawe, nei whamon hingoa ki ai, i waha Potungaue, pe moi kina hoi kalu, ko tō taha nei langa e wharen, e kau taha koe kalu contractor. Nei kamata ngawe a tā hiwa, o sune wanoa noa, pe nei whotu, ke kakata e hata wha, a wha, tisema wanoa watolu. E tupe ngahi ngawe ne whimau whakato, me ngahi aluta makwa na tula, ne toloia e ngawe, o hakato ke ahonu. Ka wiai pe mon konga no ua e ngawe, e tuk whakato ia, e whainga maria e taimi. Ko lahe whareo whawafua ke mita tolu lo roa, pe taha nima maa kupu. Ai au whawafua ke square mita e whangeau hiwa nima katoa. Ko e whotunga mo uhinga e wharen, ulau pe ke tala no lanu. Pa mono malunga. Ko loto maarie, hange pe ko iak mumea ki ai, ko tawanga ia e ongo lori Tamate Afi. Ko whare ki he tawhak whatoke lau, ko ngalahi ai whanau nawe me Potungaue Polisi Tonga, ai au ki ai, alok tari lau ngai taha, lok mai pure ngawe, lok tau whaire taha, lok tau he koloa ke whapau ngai taha, lok pilisone taha, lok i pai mawhana taha, me ngai loki ke mālolo uwhanga whatapu. Pea kui ai mai loki, ok tuwanga mea ngawe, me mea tokon, e taha, moha loki fō, i tawako e ni mai kau ngau Tamate Afi. I tawako whatonga, o gai ha loki ke Fakatu'upake e taha, loki mai pure ngawe Tamate Afi e taha, loki whakataanga e taha, loki mohe e ua, loki ngai mea tokon e taha, me loki mālolo e ua, uwhanga e whatapu. Whamole whapanga. Koe kotoe mawinga whapanga ki ono langa, mono whanau nau kakato e wharen, kau ki ai, pangai ngawe toi mai ke whakakato, e neau mai ahoni, o whenga me paanga e taha miliona, taha kilo, malumano, hiva afe, hiva ngeau, hiva nima, seni te whaatolu. Whawhalanglang, me ka whaafe. Ahoni tau whatahen, ki tau whamoni, ko kakato e ngawe, me ko ngawlake e ngawe, ke aptang ngawen. Tau whamoni foki, ko te kakato e ahoni, hamaka maire taha, mea ngokari. Ka maneng Potungau. Whampe whaasa ki whailongai, ai ngau tō toi ne whahau e kau taha ngawe, mok nau tōru ko tā pēne tōkoni mai lo tonga whahau, ai ngawe koe ni. Ko tui ka apta ngawen tene o mai a whakalaka, mai ango Potungau mo tonga, ki whakore rea ma ngai whatongia, ke malui, e moi me koloa e wahengan, pe kani mausia whaki e tau mua ngawe. Ko ngā tanga ia e whamatanga ngawe, whamaloa tu whawhanglanga. Le reo whaha, tua whak. Io whamalo heni ki Son Whatawa, Deputy Fire Commissioner. Katau hokata polkalama ke wau mahu inga. I would now invite Reverend Semisikawa, the official chaplain for fire and emergency services, police and prison, to lead us on the prayer of dedication.
Koreheni ki he whaiwhekau e Potungaue Tamate Afi Polisi mo Plisone Reverend Semiskawa kini ka takmua o tataki e lotu Fakatu'upake. He tau Latu. O tō mafi, ka mau tamai Tamate Afiona. Koe koloa e ko fotu iho au, nā ke fotutu. Na ia e vison e ai minister, ke Potungau e koe. Ko mau whamatala e iki. Koe koloa ko Ngaahi, mau hapaiat ke Afiona. Ai koloa, mo kakai, mo mea ngāwe. Koe kere ko humraki, mo hapai mo ke Afiona. Hange kono hapai e Solomon e tempare ke Afiona. Koe kakai, o hapai ke Afiona. Ngāo rei aki ai koloa ai pureanga. Aki he kakai o ngāo loto aki ngāwe. Ofa whanua mo tauhi o tua. Mau ngāo to tonua ki e whainga mārie. Mau ngāo to tonua ki ngahi mea ngāo i katoa ko Fakatapu ini. Ke tokoni ki o ngō pou turiki o e apini. Ko e merino mo e malu ai whanua. Ko mau whamatala e hua koe neiki. Peang mau hapai ai koloani pa mo e eik minister paremia Tonga. Ai whatongiani ki he ofi o iki. Tauhi he rotongani kai oma ka hauna. Mau kore ko toa ngai mea ni asi suklais ko alo. Ka ko mau whamui. Amen. Whamaro ke whawhikau, e lama o i lotu tāpu aki. E wātaimi koe ni koreheni ki he whawhalangilangi o aho, ke kataki mua ekipe mua kai mea mai ke whakamonoka e o wau e aho ni hono whakaawa whakaofisiare o yongo ofisi whouni. E lortonga ni whakawhiwhoki ai whawhalangilangi ka ko eki pare mea o tonga. Ono polo wakawa meiriko ka ko eki minister o Potungaue Polisi. Tamate Afi, mga me a whakawhokawha ki hono whakailonga i ai kamata pam hono Huufi ko ia o e whare ngāwe ko ofisi o Potungaue Polisi ka peke wha Tamate Afi i he kolo ko haasini. Kamata hono amanaki ki hono tatala o e maka whamanatu. O eki mo kainga, mo katai Ko whatawangiange, e project manager. Ko sione mai whakatawa. Ko ofisiare o ofisi ko ni o konga ia tolu ai ko hen over o ki pe unveil ai pe mo formalities ka whaere mo ahi. Ai ko tatala o maka whamanatu. Aia ko osi hono kosi ko ia ripine whakata ngāwe ko ia he wa a Tamate Afi mo Potungaue Polisi e kolo ko ia ko haasini whaaki whoki te amoe ki hono whaawa ko ia ai ongo whare ko ini ai o kamata me he wa a Tamate Afi mga mea whakawhokwa ia kame ai eiki karemia te whoki o ko kauwhataha te amoe kauwhawhawhonga o Ngaahi pureanga muri ka o maa whoki a hoi ki whakawhi o
o e katoanga mo e maalari ko ia o e aho. Ke mai ai tau unua, mai o kune whakawhai a mo Potungau e whalahosa. Tātako te teo mai, kane mau pe, ai whawharangangi hono mea aga, whakamata ia, o e entertainment. Koe osi ai programa koe ni vai hoko atu. Ia mō tōu, ia mō haasini te.
mea pe foki ai whawhalangangi e lo tongani, whama ui foki pia mo e ongololi, Tamate Afi, whakataha pia mo e siren ai ongololi koe ni, ai aku mea kei ai iki paremi au Tonga, kako whawhe whalangangi. Whawho whapita ngau e kuolava, kai pe foki ki Ngaahi whatongia malawa ke whakahoko me he kolo ko haasini, ko e tokoni ki he malu mo e hao ko ia kakai o e wahenga whakahake, ko e uhipe ko a Ngaahi whatamaki whakaina tula e hoko. Aia i Tongatapu hiwaya, o ku whakahoko me aia whatongia me kolo ko haasini. Ko me a whawhalanglangi, no mea anga pe ke hoi ki whakaafe, amalaki ke hoka to ai polkalama, ai aku amalaki foki ke whakahoko ha tau olunga, e whawhonga mai pe me he Potungaue Polisi, pe a kakakato ia e hoka atu ke mea ai e ki whalangangi. Whawhalangangi, whahoko ko ia official commissioning ai ongo office for hoko ni. Ko reni ki tau olunga, o na whawhufunga i ango Potungau e kata ko mea magiloto. Ko e hiri ko ia e mea e tangata nata ki paremia. Osi ko ia pia toki hoko mai rewa ai maa ululu. Whatonga iange ko e tau olunga, ai temi uluaki ko e tau olunga ia. O na whawhufunga i ango Potungau e malo.
ko e tau olunga aia me he Potungaue Polisi pe seini lave mai. Whamalo atu ki he tau olunga ko ia. Pea tāna ki e pare ke mau. I would like to extend a warm invitation to the distinguished guest of honor, Honorable Huakama Liku, to address this special occasion. Whawhei a te whawhalangangi kore, ke whetūna ke kangarelei mua, kai toku hakoloa, wai aho, whakoloa koe ni. Tapu mo o toa maa whawhi. O whawhi hoi tau kātoa ngan. Tapu ke hau o Tonga, king tu pou ono, kui na nais pau. Moi whare haa moi ofu. Tapu ke British kau ni, kau mai ho wai ke whanua. Tapu ke whawhoa Tongatapu iwa. Ora po 17 tau moua. Moi hoi whawhoa whare area. Tapu e ni ke a kawaki motu mo kau tau whanua. Pe tapu e ni ke sikei tali pure kau mai kau CEO. Koe kau ofisa maalunga me pure anga. Tapu ke pure whawahei kau mai kau ofisa kolo i wahe ngā. Tapu atu ke whaiwhi kau mo hata glot. Tapu ma ke he ni ki hongo pure leo leo o Tamate Afi pia Moimoi polisi. Pa kore pe mua ke hufanga he whakatapu kakato ko si awhaki he tau katoa ngani. Ka ata ke motuani ke whaipea ki whakahoha. Tau whawhita ke o toa mawhi he aho whakakoloa koini. Tau whakatahataha mai ke Huufi e a polisi mo whare Tamate Afi haasini. Koe ahoni o kuhoko ke toi whakailonga ai a mahu inga ke pulea ngā. Ai hao mo malu atonga. Tatau ai pe feitu te no fai. Kai ko Ngaahi kolo pe nai inuka alofa pe ko nei afu. O ko mai ai ai fai fatongi ai Tamate Afi mo polisi ki he tuari kutonga. Ke vave mo lele yange ngā we. Mo tokoni ke he whakatonga ki fua motu mo nakolo kai uma. Ala venga tonga whaatumu have luku ki he toke lau. Kai ngalo heni a perehake ki whakahifo. Kawa ki motu. Koe whatogia maui ngā whoke taha e apini. Koe pou ki he malu mo e hao e tau malai wakapuna fua motu. O ku maui ngā whoke. Kau whaasi mai he ngāu e koe ni. Ai lerei ai whengau e aki. Ai Ngaahi kupi whikau aki ai pule a ngā. Hange e koe ni. Koe whengau e aki mo e Potungau e ako. Ke tuu ai apini. He konga e apiako lau tohi haasi ni. Hange koe ni, koe tuu whakataha ai Potungau e Tamate Afi. Pea mo e Potungaue Polisi ihe apini pe. Ke lava ke whaingofua ange e na whetogoni aki kawhi e ma. Hange nai ko hano o mai haongo whetaiaki. O whetaiaki ke mau ai hangatu o lerei mo maalohi ange. I kai ngalo hene a whengau e aki mo Potungau e paanga. Pa mo komiti tau i koi e whaito o kona tapu. Hange koe whakatau kei na e os whakahoko atu. Pea koe tu ango Potungau eni. I aplau tohi haasini. E toi maluange. Pea whaamu e toi ongo i maluange. A e tau whanau mo i kau whai ako. Pea hei ilo na toi whakatumuleki nai. Hawhi e polisi pe Tamate Afi ai e tau whanau ni. O kumahu inga ke whai e tau langa api. O ngāue ke toka ngai. Mo i kau ngāue te nau ngāue i. Pa koe tahai e whinga koe ni. Koe langa koe a ngo whare. I he ongo taki o Tamate Afi mo i polisi. I he apini pe. O kumahu inga ke taka aufi pe a ngo takini. Ho tau apini. Koe mahu inga hona whatongia. Koe whakaamu whokia. E hoko ai ngā weni. Ko hamea ngā ue ke meli no mo i malu o wheitoni. Tau te whito ka hoko habela. Pe mea whawhokwha. Ka umahono tau i e whaito kona tapu mo e whaihia. Koe whakaamu i a motuani. O ikai koe tau whakaawa pe aptangani. He ahoni. Ka koe tau whakaawa ha e poko ou. Mai tuari kutonga. Ha e poki e whengau e aki. Melino mo fe falala aki.
Ha e poki o whetokoni aki mo whiofa aki. Kawa ki votu. Koe ahoni o kiai. Hono uhinga makehe ke puleangani. O hoko tonu he ahoni. Ai ta ua e whai whatongia. Homo puleangani. E ahu wawalo ti sema wanoa wataha. Ni kamata homo puleangani. E whakakato. Hono whakanofo he wake up neti. We ngai palani mo misi matonga. Ka neo ngai pole keke. Koe ahoni. Ko hasi no mai ai taha o ni Ngaahi misi. Ai whaamu ke toi lerei ange pe tonu ai. Ai ngai se vesi whikawaki mo i hao ai mo ui. Ka umaa ai me lino. Ho tau ka inga. Pe aguai ai tui ai mo tuani. Tene tanuaki lerei heni a whaaki hala ki langi. Pe angona mai ai a whanawhana ai kari Mavae Tangi. Ka umaa ai kari loa. Ai whakaino hino. Ke hala whanonga au tau ke tau whanonga ai. Kawa ki moto. Koe tamua tatau pe ai puleanga ke te ulanga ko ia. Haongo aptanga tatau pe i houma. Ma awahe loto. Ka molei maatua. Ko lava langa ngo api nofoanga i houma. Pe kuato e whamalo ke lot vaya mono ka inga he whingao yaki. Ke toi whakamoui e aptangani. Ka umaa e whamalo ke fotu mono ka inga he ngau e whakataha. Ki e teu fotu o e aptanga i lei mātua. O ka wai mo ne pou. Ki e toka ngai nau malai wakapuna. Whaka hoka tupe tau mua ngawe a ngo Potungau. Ki ngawe waofiange mo ngai wahenga. Ki hoko ai ha Tonga au toi maluange. Tonga meri no. Tonga. No foloto ai ofa mo amanaki. Kau fia make hai. E te whingao e aki, wai kau taki lotu, wai ka inga ngai wahinga. E more ke mamao, te mau lava i a ngā weni a te mau tolpe. O kei whi mau pe, homo tokoni. Ne kamata nea fi ai reunioni, ai ka inga hasini mo hamula. O whatamua aki, ai whoki ki api. Ko whainga maari e, ke toi whiloak lere ai, mo tau kai ngai umuli kai uma i Tonga nipe. Ko whainga maari e ke toi whakamawhana mo whakaivia. Ai ngahi whamili mo i wā whakakai ngā. Ko whainga maari e ke langa. Mo i tokanga ke whakalaka o yongo koloni. Ai whainga maari e ke toi haa asinsini o haa mulamula ai. Ai toa liki tonga. Tupe mua ki whahoka ta ki lea i lea whapapalangi. Ko inga pe ko tau kau ngā mea, mei muri. Excellencies, today marks a significant milestone in our efforts to ensure the safety and security of our community. The commissioning of this new police and fire station stand not just as a testament to our dedication and commitment to law enforcement and community safety, but also a symbol of our collective duty to fostering a harmonious society. This station is not just about the structure or the trust of the building. It is about laying down the foundation for trust, cooperation, collaborations, and services. It is the key part of our community's safety and law and order network. We thank you, Excellencies, for helping us in various aspects of our law and order efforts, and to provide the necessary services in times of emergency. Kawa ki motu o ko ilo, e tō whai ai whakamalo. Kai tō pe mua whainga maari e ni ke o atu ai pēr ki whakamalo no koen. Whakamalo ke mista pa ngā mue Potungau ki e toko ni ke no whakaiwi ai ngā wen. Whamalo ke whafonga Tongatapu hiwa, ka koe mista e ngahi Ngāwe lalahi. Ona po 17 tō moua, i he pou ke ngai whotutu ai mātu ai ngō kolon. Ki he reunion ni kai umaa, ai ngai whie mau makehe ke langa oi aptangani. Whie lahi e kai ngā, toi whakalerei mo whakaawa e whakango veuki. Koe whainga maari en ki toi tau hia e ngai malai tupu ai kai ngā, pia whao ngai e vai kua ki lilo. Whamaro lahi at whafofonga.
Whamalo heni ke hempesisi ai nai, nau popo mo tokoni. Whamalon ke ngai hoa ngaue. Kawa Australia, New Zealand, Siapani. Ke ai tapa ke whai whatongi ai ango Potungau weni. Whamalo atu ke hongo commissioner, kau mai ngo acting commissioner. Mui kau ngaue he ngaue au fuato. Pe whatawange pe te moulava o tokoni atu. Ke whatongia te maulava ke tokoni atu ke whatongia. Kafa o moufua. Pe tau whawhetai, pe toi whawhetai. E whainga maari e kone o mai. Maa ki tau tolu i hene ofa tai whiriwhiri maana ko. O kou tala manua tuai ke Potungaue Tamate Afi Moimoi Polisi. Kau mai ka inga koe ni o haasini mo hamula. Whatawange pe na mumao ha Christmas whiwhia. Kau atai ai tala monu. O whapeke mumao. Ha tau who monu ia. Tua o wha. Yo, whamarau heni ke whawharanga ri e koloha koto, mo e sikainga. Koe ki mea make heni o ku hawa toi lewa whawharangangi koe, pare o uluaki tau olunga, o loto tō aiongo Potungau e ke whaki ma e whanua. Aia e whaongongo pe ke office kolo, hau whainga maari, ke toke hao o atu asila koe ia, o kai te wilo au pe koe whihaka ko wongo i peo ki mafa. Ka tako laki whainga maari e pe pakapea mai ke o atu. Koe whawhanangilangi koe o wau hoko tau hoko ke ai koe aitemi, aia koe maa ulu e whahoko atu ia e hasini. Maro. Whatonga e anga pēr koe hiri koe ia e maulu o ku hoko atu ai pē ia ki he youth group performance e te whahoko pē mo ia he tuku koe ni o hasini. Malo whamalo atu ke community hasini e toko ni mo pou whai. Ahoeni ke mouvelai. Sai pēho mouvelai koe mea Tamate Afi ni o tūpe ia koe tū mo ui pē ia. Koe pe vela pa whana ke mokomoko.
Ia mo kata ke pas-pasi mai ke kau mau lulu ia sini. I o whamalo atu ki he whahoko koe a maululu, koe ai temi hoko, koe kurupu tau tupu ia, mei Nusila, o nau wholau mai ki Tongani koe whie whoki ki api, aia ko nau teo ke whahoko atu o perform, aia nga o welcome koe koe ai Mauri. The next item are the Hasini youth, a group from Aotearoa, and they travel all the way home to perform the way the Maori greet foreigners. Whatonga ange pe koe osi ai temi koe ni, e hokatu rewa ki he rea whamalo, ko ilo pe ma loloa, whalangilangi, koe hiri pe koe rea whamalo, pa koe ta wofi ia ke osi o polokalama o wau mau inga, koe aho ni. Koe ai koe mau pe ai kupu koe a pe a me Nusila, me Aotearoa, mo kataki o whahoko mo o wau. Ka koe whakapare, pangani manoa a Nusila piki o longa. O kaito e whimau ke holo hipo ai. Fill out vehicle.
Io a te whamalo ki he tau tupu koe ana travel mai me Aotearoa, whahoko e nā pōpō ki he kātoanga. Io monlahi au kange ka teo nake kio si au ke whapare tānaki. Whawhalanglangi kore mo ke whamare ko ni ke hoko atu ki he o au hoko. Ai au ko whawhei he ni Sinamoni ka waka ko Acting Commissioner for Fire and Emergency Services ke kataki ka e whahoko atu ai lea whamalo. Tamate Afi ai o tua mafi, i tau loto Tonga. Tamate hau toka e whanua, ki ing tupo wono. Tamate taine kuini o whina o Tonga, kuina nas pau. Tamate e tambi nisi kalauni, pinis tupo toa, ulka alala, mono whare. Tamate e tumutumu o Kawalauta Tabki he ek paremia Kakoe minista Potungaue Polisi Tamate Afi ai mea whawhukwha Tonga Kakoe whawhalanglangi au e pongpongini Hatap whoki a Sina e Matua tau he whonua Katapatu nā puku, moe hamata pule, tapke kau whawhonga mōri, tau kau whataha ia honi. Katapoki e mistaka koe whawhonga ia wahenga whikahiwa, ona po 17 do mo ua. Katapke sekretari ki he kabineti, mo sekretari pule, Kau si iau koto pe mi Ngaahi Potungau e whikau kaua ki u tau kau whakataha. Whatapu atu ki he pure whawahe pa mo e visakolo. Me wahenga halari ku. Whatapu ki he whaifkau pa mo halotu. Whatapu ki he tufunga pa mo e katahalanga na nautolu. Whanima mea a e whakafotunga e misi koeni. Ko tau mata hea honi. Ka tupe mua nā puku ke upuke whainga maari koeni. Ke u whainga ke u whafofonga i atu. Ai o ngā tātai komisiona e Potungaue Polisi, Tamate Afi. Mea whafokwha Tonga, pa pe ke komisiona reo reo e Polisi mone kau ofisa. Ame kau ofisa i he Potungau e Tamate Afi. Ngaahi waang, wahenga ngā ue whaluk fua i o tongani. Ha whamalo. Mua ki oi whakahoani koe whakawhitai ki o tua mafi. He whoi lua e whanonga ngani. Pea lawe aki ai e oko oka e ongo Potungau weni. He matanavu. E wafe mau a tolu tau. Neongo kumoni e pōtatala mi he mapu ato ngā. O kui kai ha potu e tau tauange ka koe hou whonua. Pea kui kai ha hou e whakapouri taha ka koe tataki aho. Kai whakawhetai o kei poha mua bea si hova. He whakangalo lua ko whai he ongo Potungau weni. Pea mua wakai e eki whalanglangi o e honi ka koe ikparemia. Whawhalanglangi. O kore ke u whakahoko mua. Haki whakamalo, ngai whawhonga muri ku tau kau whakataha, o i kai te nau lawe i e tau rea whakatonga. Honorable Prime Minister Wakawa Meiriku, Acting Ambassador of China to Tonga, His Excellency Luen Tuen, Acting New Zealand High Commissioner to Tonga, Leu Tusa,
Ambassador of Japan to Tonga, His Excellency Inakaki Hisao. Our most valued invite guests, ladies and gentlemen, I did it a great honor and privilege to have been asked to extend a word of thanks on these special occasions to the member of the Diplomatic Corps and distinguished foreign dignitary. We thank you for honoring us with your presence. The resourcing of our departments are largely successful to the contribution of your respective countries, and we recognize and appreciate your dedication to us and to the development of our little nations. The Asini fire stations and police station is a part of a pipeline project to ensure the Tonga community have a present emergency services provider at all times to ensure safety and peacekeeping. Today, we see the marking of just one stage of the project in Hasini village. Therefore, we are delighted to celebrate with you this milestone and have you witness the growth of our department and making toward the vision of safer communities from all threats. We look forward to continuing to work with you in the future, and your support will be greatly appreciated as we strive to move this vision reality, especially to those most vulnerable in our communities. I also wish to extend, on behalf of Tonga Fire and Emergency Services and Tonga Police, well wishes for the new year. May you have a safe and prospering new year. Malo apito. Halopeho mea ek whawhalanglangi. Kau whakotua tu e talanoa e whakololo. Mea pe kau tāwae. He koe aho ku whakapare. Ka kakariko pe ariko pe ki matau he koe aho ku longolongo wholau. Whawhalanglangi. O kusifa ho kuivi ke whaka honga e o whani. Pe aku wale hoku ngotu poto he rea. Ke whakamalo ia ke wheitu ona. Pe moho onga Potungau e, ko na tai maari e he fuhu tāpu aki. Ko tau whakailongai he ahoni. Ka koe pehe ke tau whakawahi wahi e whakawhetai. Hono tai ngai tāpu aki ko tau inasi ai. Lolotonga e whakaamana ki noa e tō whatongia. Pe hange koe laua e hiwa, koe langina e tai loa, koe siona e whaiki whai toka. Ka e tuu ngaa. Pe a wheitau lalo. La kunoa e ofa ko tau inasi ai, ka koe misa ia. Isa he ahoni. Koe whawharanglangi. Ko ne whawhawa e iwi na esi i. Pe ngari toa e tau fo i. Ko mau whamoni atu. O kuhange koe pōta tala ne whai e lute he tokanga ngau e poasi. Koe ahoni. O mau taimari e iho o wha. Mo e pehe whau ho mau o whai. Whamalo atu ke kau whai whikau. He malo e lotu. Malo hono whakau ho e tūnga whare vai vaini. Ke malo hi noa. Pea whai hono whakau ho me i tāniti ke makatuk. Ke ne matu e kina e tōkai. Pea moe a ngai e matangi. Lolotonga e tau pirikimi o ku whai me taimi. Pamalo atu. Ki Potungau e paanga. Ino whawhainga maari e i. A iwi koeni ke whakakatoa ki a ngā weni. Ka ne tai aua ho mou kau mai. Hikai a tau tolo ai ahoni. Whamalo ke kautalanga. Hange koe tanoa kua whai e whamatala ngā we. Na nau whakaongo sia he la aaba mo e uha. Ke whakasino e visone mamao. Ai whawhalanglangi. Pake ne hoko kua whare hufanga.
ma hasini hamula isa mai halari ku kotoa. Whamalo atu ke egmista ngai ngawe lalahi. Ka koe whafofonga ia e wahenga whikahiwa. Ka kou whakamunoa ange pe. O si kau e langa ngā weni. He wahenga utoka ngai he egmista kon. O ngahi ngawe lalahi. Koe uhi hasini moha mula. Nā puku. Ke whaingofua e tau koregi a te ia. Ka kui ai e tau rea ku taka. Koe umbo uri ka ia e tau ministamu he tau pare mia. Mahalariku. Hei ministamu e pare mia. Hange koe lawe ai. Whamatala ngā ue. Ukai e konga ono hoko e ngā ue. Ukai ala malawa he iwi ne whakata mai ke tau ngā ue aki. Aki hala whanonga e mātua polisi. Whai ako. Tamate Afi te nau whakautua whai whatongia he halarikuni. Ke lawa se ano tanu. Ke lawa se ano warita. Ka moana o mawanga wai. Koe hui koe tuunga e whatongia whatamate Afi. Ko pauke iai ai ne mawanga wai. Koe ngongo koe ko mau koe pa mei he. Ofisa kolo, o whakataime mga wai waini. Ka nā ilange, ko hoko mai ha mā mai a, ko longo e wai ia, e kai hautu e hakea. Ko whakatala noa mai ha hanu kou whai, hei pare mia. Kou tui nei kei te ke tū toko taha pe, ke tatake whatongia koe ni. Ka nā e waka oba mo e whafonga whikahiwa, ei mista, Potungau Ngaahi ngawe lalahi. Ako manatu ai, ke tala noa e hiwa koe ai whokololo e hau. Taimi koe nei toa e lafitani whokololo e hau. Pa toki pehe rewa e hiwa. E ula moreka, mo taria mai. Koe awani e puni e hai. Whawheta e maukoloa, ko mo tari e whakahanu ko whai atu. Nā puku koe ahoni, ko whakailonga ia, e kamata ngā aue ai e stesini hasini ke tariui ke kakai e whonua. Kau iene ki whanau ngā aue, toko hiwa. Koreat ke ki whanau ngā aue, e mo mea ki orunga. Koe taki koe, mai whanau ngā aue koe ni, koe whaia ofisa, Daniela te umohenga, māloa pito, o mea ifo. Nā puku, koe whanau koe ni ko mou whanau. Ka ko mou whakalahi. Te nau tariu me ako mou tolu ngai whatongia katoa pe. He la a moe uha, aho moe po uri. Ka ko manatu ki rea koe nei whai sio sifa. Ke ono whanga te hina he nau whoki koe me ispite. Ai ke lerei ho mou no whoko na mou ke. Ka mou kao he hala, pe awa na mou ke. Nei Fakatu'upake ai palani koe ni nā puku. Koe whakaonga atu pe ke kau kia i hano whakakau kaua he hala whanongani. Hange koe visone nei whai koe ia he eik whalanglangi o a honi. Kai ai ha aho pehe ko hake ai ai tsunami nuku alofa. E hiki mai e senta koe ai ngawe a ngā whakotuku i halari kuni. Kana e palani pe pa moe whare ngawe ni kia iu kia i eria whaianga whakataha. Kia i eria whaianga mālolo. Ia pa moe ngā eria ke teu e mea tokoni. Ka kou whakotu atu. Koe ni e senta he aho e alo tāmaki. Ko oma ia ma ai wheituona. Kawaki motu. Ka bege ka inga nā puku i he tōwhohe o mou whanau tamā. Ka koe eik pare mia Tonga. Koe whawhalanglangi ai hoi. Eik whawhalanglangi. O kou whakamalo atu, o whawhawhonga atu, ai Potungau weni. He tōwhohe mātu, ko ke whai mai whanonga, he tau eua mālo, ko tau whanonga mai ai. Pea ku mausio mamao he ahoni,
Koe waheu e tahai ni whanonga ko tau lakai. Koe waheu e taha hoko mai e riu ngau ai e waheu e tahai au ni. Ke ngai whatongia ko tau pe e inasi ai, mutai maari ai, e ngā Potungau eni. Koe hui koe mau whakaungonga tu mu whakamalu malu. E feitu una. Pe ua mua te ke hanga whenga ke riaki ki mau tolu. Ngari tangata pe mau whai whatongia, ko ke i Potungau ea ke o ngā Potungau eni. Whāuat pe whamalo koe ni ke ngai tunga ko tau pe i kai ala mausia he whāua ani. Ko whawhonga te whamalo. Koe whanau ngā ue te nau whatongia i he ni, tariu he hoa ua wha, pa te nau whakakato nau whatongia i he ni. Ka pau e iei ha tōnou nou nā puku, pēke sina e, ko sina ki tala pe, whanau koe niu hala he whika moe lau konga. Koe gaha nau loto, o koe gaha me e te nau fuho haa ki ai. Ka o ka pau e nofo mai ho amana ki a whahinga whakafotunga te nau whai pe kai au sia, o kou kore whamore more ata te motor. Kai pēto e tuku hale re ia. Whaosi, whamanatu ko whai atu. Nā puku, koe api ko o mahe pure a ngā, koe api ngā ue ia. O nā tauhanga tuifu ki lalo e ipare mia, pa mo e whawhalangilangi a honi, ke hoko tau apini ko whaianga whai kawa ia. Kore whamore more atu. He tuhu mai e tā o tope he miti a, ke tau whanau tā mā, pa te mō ngoi, pa e kawhai mo i motuani, mo e pure polisi a honi. Ka neo ngoi a koe ha e tawangi te ke whai, e sinae, pepe ke anā puku, o kou tui he kai tuku hale rei, kai ai ha aho ko tōnou noa e whai whatongia e whanau ni, kou whakamanatu atu, ai whie hua aku whai pa me he paenga lafo. Pauna ke tawangi mai ke tongi tuu, pe tongi tafi, pe kaufala, pe here eu, pe kai au sia ho amana ki he nau whai whatongia he ni. Mana tui, ko inge si niu be o whai ai whai whatongia ni. Lewe rewa whaha. Whamore atu tokon kumanta. O mua hau ki whainga maari e ke u. Hao ha ke he. Ki whatongia koe ni. Whamore atu e kmista. Ke he ki kau whaafe. Ko ki whatongia koe ni. Ko whatongia ko no whakanou nou. Ko whakaafe i ki motol ke te pire ilo. Ka ku whanongo ki he. Lea ai tokon kumanta. Tokon kumanta. O kuhange pe ko moutari holo koe tele leti o. I receive it loud and clear. Whamore atu. Ngaahi mea ko ke o mai iyo. Te mau whai ki ai. Komanda. Ko taha ko ke tamai ki ho kau whahaku whatongia he ni. O ku mooni pe lau iho tau. O harari kuni. O ku napa pe ia. Pa moe tūkonga o kakai. Pa moe tūkonga o nofo i harari kuni. Ko haha mea he feituna. Ko ni hau pe whetau laki. He whetai aki pe hasi ni moe hamula. O whetai ake ai o polisi mo whaia, e whetai ake o kau ngā ue pa moe kakai o nofo e koloni. O more ate i komanda, e mista, ka whawhalangilangi. Ka hiri lewa ngā i whatongia, o e whakakata ngā i whatongia ko no whakawa o polisi pa moe whaia. O ko whakawhia te tokotaha ko tokotape. O more mua ka ke meang ke loto atata o e aplautohi. Ia e ki konga mani o ke haa moe o te kau ki motu. Ke whakamamalohi. He glolo ai whanonga anga, lewa, tatawat. Io. Whamalo ato I he lea whamalo, kai o mai hu ai whakaafe ki he hiri koe au wau koe ni. Whawhalangilangi hei kai ke u toe whaloloa. As the master of ceremony, I also want to express my deepest gratitude to your good self and all our guests for being here to mark this historic occasion. May this new fire and police station serve as a source of pride and security for generations to come. To conclude this special occasion, I would like to invite Reverend Tutoi Akau
to give the closing prayer. O kou whawhi heni a whaiwhikau tu toi a kau, ke kātaki mua kai whaosi aki ai wau mahuingani aki ai lotu. Malo. Ke tau lotu. Pe kua lofa o tau eiko si sukalaisi. O whalahi au tua wheho lau maari maanu ni. Eiki, maua ho Ngaahi alofa. I kona, katoa ngani, pe ofke ona hili, whaipio tangata. Amen. Ko e kakato ia e whatongi a ahoni, i ono whakailunga i a ngāwe, ko lava i he koloko ia ko hasini, ai ofisi o Potungaue Polisi, ka pehe whoki ke wa a Tamate Afi, mo Ngaahi me a whakawhokwha, ne me ai a whakawhi whakalanglangi, ko eki paremia o Tonga, ka ko eki minista o Potungaue Polisi, Tamate Afi, Ngaahi mea whawhokwha, ono polo huakawa me liko. Kakato a whatongia o Hawani, me he kolo ko hasini, Sharon Elone, Saya Lolohea, pe ka hilta minoneti, temsia ne mani, kwa umele wakawiri ka malopito mo me mai ka mo mea.